Filmski klub. Marko je zadnji put izabrao film koji ćemo sva trojica pogledat. Matija i ja ga nismo do sad gledali, obojica smo imali želju ga pogledat, on nas je napokon nagovorio na to kroz ovo. Doduše 2,5 sata nekome ko ima malu bebu nije bilo zgodno izdvojiti, ali sam ga odgledao. Paris, Texas iz 1984. je u pitanju. Matija je zadnji put birao film, pa je on prvi govorio, ajde Marko, sad ti, jer si birao film, ti prvi počni. Da, znači, kako si rekao, Paris, Texas, 1984. Njemačkog redatelja Wima Wendersa. To je, znači, priča, mislim, to ima puno žanra, ali bi rekli ko neki, to je psihološka, obiteljska drama, put ceste, čak ima i misterije dosta. Znači, vjerojatno ste vidjeli svi, ako niste gledali film, ono, kultna scena, znači, to je otvaranje filma, do glavni lik Travis hoda po toj nekoj pustinji u Teksasu, ima nekakvo odijelo zmazno i crvenu kapu i tak, znači, film počinje da se on samo jedanput pojavi, onda ga brat njegov nađe, u stvari saznamo da on 4 godine izbival, da nije niko znal di je. I onda se on polako vraća u društvo, u obitelj svoju, sad mi pratimo kroz ta 2,5 sata taj neki njegov povratak u civilizaciju, ali i polako saznajemo zašto je nestao tih 4 godine i na kraju kako to sve on završi, ajmo reći, tu svoju priču. I baš ono jedan meni poseban film, ja sam ga gledao sad, ne znam, naprijed prije par godina prvi put i toliko me film oduševil. Znači ja sam ga gledao, skinuo sam ga, ono, random sam ga imao na watch listi i onda je bil nakon 3-4 dana na HRT-u, opet sam ga išao gledati, baš ono me se dojmilo prvi put. I spomenuli bi, znači, glavnu ulogu ima Harry Dean Stanton, kojega znate svi, ali je on baš ono cijeli život karakterni glumac, znači sporedni glumac, uvijek nekakve onak, kako bi rekli, nekakve likove, ono, raf, nekakve mehaničare, tak neke, ajmo reći, glumi ono, takav tip lika. Ovo mu je bila jedina glavna uloga u životu, ta, i 2017. koja mu je bila zadnja uloga u filmu Lucky, gdje čak glumi jako sličan lik. I po meni on tu ne da je zaslužio biti nominiran za Oscar, nego možda i osvojiti, baš ono odglumlje to, jer je to tak emocije te nekak treba odglumiti, baš mi se on jako tu sviđa. Film nije bil ni za jedan Oscar nominiran, ali sam gledal da se Wenders neke sa studijem posvađalo oko kraja filma, pa ga baš nisu htjeli distribuirati u Ameriku, pa zato nije. A i to je bilo godin dok je Amadeus osvojila, mislim, 8 Oscara, tako da mislim da je konkurenciju veliku imao. Kako se vama sviđao film? Ja bi počeo s tim da mi je film bilo od početka dosta zanimljivo snimljen za američki film i onda mi je bilo dosta jasno dok sam vidio da je ovo zapravo europska produkcija, samo se u Americi snima. Njemačko-francuska, ako se ne varam, ili njemačko-engleska, nisam više siguran, njemačko-francuska ima više smisla. Film me nije odmah dobil, to moram reći, ima taj uvod je onak dost dugačak i slojevit, ono, stvarno idemo onak jedan sloj po sloj otkrivamo kaj se tu zapravo sve u pozadini događa. Jako mi se sviđa kaj ne znamo do samog kraja zapravo kaj se točno dogodilo i jako mi se sviđa kaj nije ništa to kaj se dogodilo neki wow, nešto ono, ne znam, totalno luda stvar, nek su ono zapravo ljudske stvari i odnos dvije osobe i kako se pomiriti s tim ili ne pomiriti s tim. Jako mi se sviđala izvedba od Harry Dean Stantona i od ove Kinski, kak se već zove, kad mu glumi ženu. Brutalno, ona posljednja scena mi je baš ostala urezana, mislim nije posljednja, ona pred kraj dok su, kako da to uopće nazovem, pričaju na telefon preko zida. Baš jako dugo traje, baš su nekako i poze i način snimanja baš nekako posebno i tu zapravo otkrivamo cijelu pozadinu priče. Jako cijenim prikaz te ljudske nesavršenosti i ljudskih mana, ali ipak neke te dovoljne hrabrosti da se nakon nekoliko godina uspješ suočiti s tim i uspješ
opet biti dovoljno jak da se žrtvuješ sebe, da znači majka i sin imaju odnos dalje u životu. I onak baš me je kraj jako pogodil i fakat, evo, ne znam, kaj da vedemo, super film. Malo mi je taj početak, ajde, treba da te malo uvuče, ali taj payoff na kraju je fakat za mene bar sve, ne znam, popravilo. Nije trebalo kaj popravljati baš puno, ali baš mi je dobro iskustvo. Slažem se s tobom, znači onaj sami početak filma mi je super dok se tek lik Trevisa pojavi, dok ne znam ko je kaj, onda malo uspori to dok je on u obitelji, ali polako se gradi taj kraj tih zadnjih, ne znam, možda pola sata, to mi je baš vrhunac filma, taj sami dijalog gdje se sve riješi, to mi je baš čudo bilo. Još bi brata spomenuo, glumi ga Dean Stockwell, koji isto cijeli život bio neki sporedni glumac, on je jako mlad i umro, mislim, u 90-ima, pa ga nismo neke previše gledali, ali baš je tu ulogu brata isto mi je jako dobro odglumil i soundtrack mi je bil, u stvari score mi je jako dobro, to je Ray Cooder i to samo gitaru neku čujemo onak minimalistički, ali baš u taj vibe Teksasa, te neke pustinje i to. Da, glazba u filmu je jako dobra, sad kad si to spomenuo, na kraju sa tim ću početi. Harry je odličan u filmu, praktički kod da dvije uloge glumi, ono što glumi na početku i ono što glumi na kraju kad dođe k sebi. I to su mi najbolji dijelovi filma, početak i kraj. Meni je isto ta sredina mi je bila, znam zašto je gledam, ali mi je više bilo kao ajde da prođemo kroz to pa da vidim šta se to događa. To što kažeš ti, Matija, nije ništa wow, nego ljudske stvari su im se dogodile, teške ljudske stvari za koje su sami odgovorni kao osobe, i to te zapravo još više pogodi, jer ne bi to povezao s njegovim likom nužno kad dođemo do toga i kad čujemo sve. Ima i par scena koje su mi vizualno bile super. Jedna od njih je kad ga brat tek vozi doma, ima kad idu kroz ulicu, nekakav je, pretpostavljam da je zalazak sunca, narančasto nebo, stabla sa strane, to baš jako lijepo izgleda, ali općenito svaki film koji ima nekakav zalazak sunca i tako neke kontraste boja, to uvijek dobro izgleda. I kad su kroz taj zid, kad razgovaraju na telefonima i kad se primaknu pa vidiš tijelo od jednoga, a lice od drugoga u odrazu, to je fantastično snimljena scena. Još ga nisam ocijenio, tako da ne znam još šta bi mu dao, ali film mi je dobar. Film mi se svidio. Kažem, taj baš nekako kontrast između lika, kad sad pogledam šta je on na početku, šta je na kraju, to je potpune suprotnosti, ali ni u jednom trenutku u filmu ne osjećam da smo naglo nešto napravili, zato ti treba ta sredina, da baš reći, dođeš do toga. Tako da sve u svemu, jako mi je drago što si to predložio, iako je 2,5 sata. I sad me još više vuče da pogledam Lucky, koji si isto spominjao. I ranije... To ti su samo sat i pol, tako da evo, onda se odlično, to idući put predloži onda. Još bi ja malo, to ste spominjali oba dvojica tu neku emocionalne stvari u filmu, ajmo reći, i kad smo se već ranije takli tog europskog načina snimanja i američkog, mislim da je to možda u Hollywoodu rađeno da bi to više ispala nekakva melodrama, da ne bi bilo tako u sredini možda sporo, nego bi bilo nekak svađe, ultimatum i neke možda... Da, jer možeš si to zamisliti. To se jako... Da, možeš si to zamisliti. Meni je tipa, sad mi je došlo u glavu, super mi je taj njihov bratski odnos. Isto, brat od glavnog lika. Voltu dok priča Trevisu, sve mu želi najbolje, budem ti pomogao, i onda mi nađe dok samo ta ne za sredini filma daj mi više reci kaj se dogodilo, ali ne moraš mi reći, kao to je sad sam tak i dobro, idemo dalje. Dakle, baš se tak neki detalji, kad smo pričali, samo još dodaj to i realizmu cijelog filma, jer onda može, kako sam rekao, možeš si to zamisliti, mogu vidjeti tu nekog čovjeka s ulice i može mu se tak neke stvari dogoditi. Ne sad točno da ćeš ti sad otići u Meksiko i nećeš pričati s nikim i ne znam kaj, ali može ti se takva stvar dogoditi, moraš
u životu suočavati, možda se moraš suočavati s takvim stvarima, tako da baš dobar prikaz i to igranje u toj sceni dok pričaju preko zida s kadrovima i s prikazima baš bolesno. Onda mogu ja predložiti idući film. Možeš? Ja sam se vodio sa dvije glavne stvari. Jedna je da bude oko sat i pol vremena. Druga je bila da mi nije na listi ocijenjenih. I sad bio sam razmišljao da ubacim film koji nisam ni gledao do sad, ali jedan film mi se konstantno baš zadnjih 10 dana vrti po glavi. Gledao sam ga, gledali smo ga sva trojica 100%, ali kažem, nije mi na listi ocijenjenih, znači ili sam ga nekad baš davno gledao ili sam ga zaboravio ubaciti, a želim ga zato opet odgledat. To je Sedmi pečat Ingmara Bergmana, tako da se vraćamo, idemo sve više i više unazad s godinama, sad smo u 57. i na švedskome smo filmu. Baš sam htjela reći, neću da moja reakcija spadne neke negativne. Ja sam gledao taj film je super, ali rado ću ga pogledati opet, samo kaj mi je... Mislim sam taj film pogledao, onda sam si rekao idem sad gledati od Bergmana sve, onda sam pogledao 5 filmova za redom od Bergmana u svom životu i onda od tad nisam pogledao više ni jedan jer mi je pojel glavu. I sad se budem opet vratili na njega i opet si budem to vjerojatno napravil. Tako da sam isto vrijeme zapravo i sretan i nesretan i sve, zato ta reakcija. Ali da, veselim se, taj film stvarno... Sjećam se dok sam ga prvi put gledal, znao sam neke kultne scene, ali nisam imao pojma zapravo da je na kraju film, kaj je glavna radnja filma, kaj zapravo gledamo, tako da veselim se opet pogledati. Recimo to ovako da križar se vraća kući i igra šah, doslovno i metaforički sa smrću cijelim putem kući. Tako da baš jako zanimljiv koncept, jako dobro napravljeno, bar meni, pa nadam se i da onima koji odluče pogledat sa nama. Da, baš se gledam, ja sam ga gledal 2017. Prvi put, zadnji put 2021. Znači već je dosta prošlo, pa možemo još jedan put, nema problema.